خودکشی کرنس پر مجبور کم کر چان تو مین رواجن چان تو مین دو خودو یم رسم بڑاونن دو خودو آخر کس پٹ دائر قسنن کر اک غریب کور خودکشی کرنس پہ مجبور یہ پرس سوپور کس یہ پرس پلوام کس یہ پرس سری نگر کس یہ پرس ات معاملس اندر ونن والس تو بوزن والس پانچن ہتن چولن اندر چھو اک غریب ز غریب مگر 500 گھر چھن دون غریبن ہکن پکنائت تیل آسان سوپورچ کوڑ خودکشی کرن واجن وچو قرآن کے بیان کرن قرآن دپن وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تمن پرس کمو یمن تم بچی کر قاتل زندہ درگور مکہ کفارز بچن زندہ درگور کرن رب دپن یلی یمن پرس کمن یمن بچین یم زندہ آئی دفن کرن یم نہیں پرس پروردگار توی کت پاداش اندر توی کیا خطا ہوس توی کیا گناہ ہوس توی آئی وہ قاتل توی کیا جائے وہ قاتل کرنے پرسن کمن گوس پروردگار قاتلن پرسن گوس یمو یم بچی کر قاتل مگر رب دپن برپس یم نہیں کوڑن توی کیا جائے وہ قاتل کرنے ونچ دپن ناز یمن کیز پرسن پتہ علماء دپن یہ تیوت بیانک گناہ یہ تیوت ذلیل گناہ یہ تیوت رسوا کن گناہ یمو یم قتل کر تمن سۭتۍ کرن کلامی پروردگار تمن سۭتۍ کرن کلام پروردگار اوے پرس بچیانے پروردگار ہمن بدبختن پرسن یعنی میں نے آز وچھو اس تہ کر قتل اس تہ کر بچی قتل اس تہ کر سوپورچ بچی قتل یہ پرسنا سوپور کس پروردگار دپے ژے کیاز کرتھن یہ خودکشی کرنس پہ مجبور کم کر چان تہ مین رواجن چان تہ مین دو خودو یم رسم بڑاونن دو خودو آخ کس پہ دائر قسنن کر اک غریب کور خودکشی کرنس پہ مجبور یہ پرس سوپور کس یہ پرس پلوام کس یہ پرس سری نگر کس یہ پرس ات معاملس اندر ونن والس تو بوزن والس چاوسک واز پڑن مگر واز پرن پتس بیت عمل ست میں دوپ نیکی گئی عمرہ کرن وری پت وری زز مگر غریب کوڑن نخوالن ست میں دوپ حج کرن پرت وری مگر یتیم کوڑن کلس پر پنن اتھاون ست دوپ یہ عمل ست میں دوپ کوڑی ہندس خاندرس پر 14 کوئنٹل مارن امس ات معاملس اندر پونڈن ہز برسات کرن مگر غریب کوڑ چھ نخوالن امسن کھن چنک سامان چھ پور کرن یل کوڑ آئی تنگ کھن چنک سامان یوس نا تم تج دپن خودکشی چھ بہتر زندہ روزن چھ بہتر غلط کرن خودکشی چھ مسلک حل مگر بچوز ونن اس کتن چھ سون معاشر یت ونن پرور یت مسلمان آبادی یت اسلامن دوپت غریبن تو یتیمن ہند خیال یت بیان کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان وقافل الیتیم فی الجنت ہاقدا بت یتیمس پرورش کرن ولا جنت اندر یت کئی فرمو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ یس یتیمس کلس پر اتڑال یتیا وال ینس تیچا نیکی لکھس نام اعمالس پروردگار ست میں کرنے تم خودکشی دب اس کیا یہود حق اس چو حق کمیک اس چو عیالک حق باقی مرتن ہمسائی باقی مرتن غریب یتیم گچتن غلط کرن خاطر مجبور مشن ذمہ داری